Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Odgovorite ljudima. Je li podizanje nacionalnih tenzija recept za skretanje pozornosti sa osnovnih životnih pitanja u Bosni i Hercegovini? Kako dekontaminirati društvo? Ovo su samo neka od pitanja za moje goste. Pozdravljam Seada Pašića, sociologa. Dobro večer i dobrodošli. Dobar večer gledalcima. Harisa Zahiregića, člana predsjedništva SDA. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer, Darijane. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Dobricu Kucalovića, člana glavnog odbora DNS-a. Dobro večer. Dobro večer, bolje vas našao. I putem Skype-a iz Posušja nam se javlja Milan Sitarski, politički analitičar. Dobro večer, gospodine Sitarski, i vama i dobro nam došli. Bolje vas našao, dobro večer vama i svim u studiju i svim gledalcima. Hvala lijepa. Prije samoga razgovora, poštovani gledatelji, predlažem da pogledamo uvodnu priču. 30 godina nakon rata građani Bosne i Hercegovine ponovo strahuju od izbijanja nasilja. Gotovo svakodnevno slušamo zapaljive poruke koje upućuju političari. Prije 2 dana šansa da Narodna skupština Republike Srpske još jednom pokaže primat da je dobar poligon za podgrijavanje političke situacije u Bosni i Hercegovini. Nova tema, pitanje odnosa prema Rusiji i rusko-ukrajinskom sukobu. Usvojeni zaključci, entitetska Narodna skupština protivi se sankcijama Rusiji. Ja sam zato da ova Narodna skupština, veoma transparentno, postavi jedno pitanje, gospodine predsjedavajući, koje glasi: da li ste zato da se Ruskoj federaciji uvedu sankcije i priključi sankcijama Evropske unije? Da vi glasate i da kažete jeste li ili niste, a ne da to svodimo na priču samo o vizualnom ili retoričkom značaju tog pitanja. Jedan od zahtjeva, molim vas, bit će to na kraju ovog zasjedanja, da se ovaj Narodni skupština izjasni o tome. Ujediniti sve Srbe protiv skoro cijelog svijeta i donijeti zaključke u Skupštini koja nije nadležna za to. Ponovo odgađanje prijenosa nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku Dodik nije komentarisao. A i zašto bi, kad je upravo na ovoj sjednici nadležnosti države ignorisao? Izborna je godina, a cilj političara uvijek isti. Biračko tijelo dodatno ujediniti i osigurati sebi još jedan 4-godišnji mandat. Slično je u sva 3 nacionalna korpusa. Nakon prigodne poruke predsjednika SDA povodom Ramazana, odgovor je stigao od predsjednika HDZ-a BiH. Vezivno tkivo Bosne i Hercegovine su Bošnjaci. Da nema Bošnjaka ne znam dokad bi Bosna potrebala. A vezivno tkivo unutar Bošnjaka je vjera. Dakle, da nema vjere, mi bi polako izgubili identitet i rasuli se. Ako bi se mi rasuli, rasula bi se i zemlja. Izgubili bi ono što su naši preci radili, što su držali 1000 godina ovdje. Dakle, mi jesmo vjernici i nas je vjera spasila. I dok god su pune džamije, mladih ljudi, i dok god 100.000 ljudi postaje dobrovoljno, noću se dižu, dakle, ja nisam zabrinut za ovu zemlju. Dakle, to im je moja poruka. Ohrabrenje bilo koga iz Sarajeva ili bilo koje druge destinacije u svijetu da dijeli Bosnu i Hercegovinu i pravi je po mjeri jednog naroda neće proći kad je u pitanju hrvatski narod. A onima koji žele praviti fildžan države, poručujem vrlo jasno, neki prave na nekim drugim prostorima. Ovo je moderna evropska Bosna i Hercegovina, domovina i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Početkom jeseni Čović je kazao da ta moderna evropska BiH država bez izmjena izbornog zakona neće opstati i ponovio stav o legitimnom predstavljanju referirajući se na izjavu visokog predstavnika. Kad je govorio o ovome da imamo promjenu legitimnog predstavljanja, govorio je i zaštite Bosne i Hercegovine. Jer ako toga ne bude, neće biti Bosna i Hercegovina. Potenciranje međunacionalnih tenzija oproban je recept za skretanje pažnje sa gorućih ekonomskih tema i svakodnevnih problema građana. Prvenstveno u Bosni i Hercegovini to rade političari, a koristi prevashodno njima za njihove ciljeve, jer nacionalna, to jest ekstremno nacionalna politika ima stvarno dobru provođu za dobijanje glasova u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj je da osvoje vlast i naravno u okviru toga da je ne izgube nikako, jer ako igraju na taj nacionalni sentiment, mnogo je lakše zadržati ljude i mnogo je lakše zagrijati ljude za takve borbe.
Apsolutno je skretanje pažnje sa ekonomije, jer je ekonomija u Bosni i Hercegovini potpuno devastirana, ljudi odlaze konstantno i kontinuirano iz Bosne i Hercegovine, tek će da odlaze i ono što je najbitnija stvar od svega je ljudi u Bosni i Hercegovini čak 30 do 40% živi praktično ispod granice siromaštva, a o tome se ne priča. A i oni koji su nakon rata odlučili vratiti se na svoja ognjišta i ostati, izloženi su najgrubljim poniženjima. Posljednjeg dana maja u Prijedoru je zabranjena mirna šetnja povodom obilježavanja Dana bijelih traka i sjećanja na 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima 102 djece. Dan bijelih traka je obilježen, ali je ostao gorak ukus zbog naredbe koju je izdao načelnik policijske uprave Prijedor. Nema šetnje, skraćena na sat vremena, što je jako nas povrijedilo i to je jedan vid diskriminacije. Ako se pozovemo još na jučerašnju šetnju i blokadu saobraćaja u gradu Prijedoru, gdje je održano neko obilježavanje odbrane grada, a na tom obilježavanju nije pomenuto da je 50 i nešto civila bošnjačke nacionalnosti ubijeno i 2 djece mojih koji se nalaze na ovom spisku, znači 30. maja 1992. Znači niko nije položio cvijeće za te žrtve, niko nije izražio sućut tim porodicama. Znači, policija još uvijek ima u svojim redovima, pogotovo znači, u šefovi policije, znači, još uvijek nije utvrđena njihova odgovornost za ratne zločine. I to je znači, razlog zašto su i oni zainteresovani da se ovo sjećanje na civilne žrtve Prijedora, da se ono zatire i na ove načine kako nam to radi. Ne čude zbog toga i murali osuđenim ratnim zločincima, nedavni incidenti, tuča navijača, željezničara i borca, manijaka i lešinara na Kupresu, skidanje zastave Hrvata na katoličkom groblju u Jelahu kod Tešnja, čime je oskrnavljeno spomen obilježje braniteljima HVO-a u Domovinskom ratu, niz lažnih dojava o postavljenim bombama. Pitanje je do kada će pod maskom očuvanja nacionalnih i vjerskih identiteta svi narodi u Bosni i Hercegovini i dalje biti obespravljeni, ojađeni i među najsiromašnijim u svijetu. Potrebno je i vrijeme i kontinuiran rad, počevši od školskog sistema pa sve do najviših instanci vlasti, da bi došlo do promjena, kaže Lučka. Ko to može uraditi? Samo građani Bosne i Hercegovine, ukoliko se pokrenu i krenu boriti i za svoja prava i za svoje interese koje svakako imaju u ovoj državi. Pozivi vama, poštovani gledatelji, da sudjelujete u emisiji. Možete nam postavljati pitanja putem maila kojega vidite na vašim ekranima. Gospodine Zahiregiću, evo da krenemo od vas. Stalna zapaljiva retorika, dijeljenje po nacionalnim korpusima. Gdje nas to vodi? Pazite, daćete mi minut ili dva samo da se referišem na uvodni prilog koji mi nekako liči kao da ga je sam Dragan Čović pravio. Zašto? Prilog, sad ću vam reći zašto. Prilog počinje sa izjavom Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA, a kasnije se kao odgovara Draganom Čovićem i ovaj prilog na jedan vrlo tendenciozan. Nego je gospodin Dodik prvo bio. Dobro, eto Dodik sa izjavama u Narodnoj skupštini nisu bile toliko, nisu baš izvukli su jedan od blažih izjava gospodina Dodika, a onda su našli da u takav kontekst na nasilu, čak i prozirno i providno, stavio gospodina Bakira Izetbegovića koji je u ramazanskom programu, vjerskom programu, kazao nešto što apsolutno nikoga od naroda u Bosni i Hercegovini ni na koji način ne vrijeđa, niti ugrožava državu. I takvu izjavu staviti u ravan sa izjavom gospodina Čovića da neće biti države Bosne i Hercegovine ako se ne usvoje izmjene izbornog zakona i sa onim što Milorad Dodik sistematski radi, mislim da je krajnje nekorektno. Ono što moram naglasiti jeste da, evo možda jednom anegdotom da približim gledalcima, poslije Drugog svjetskog rata u šumama, po selima i tako dalje, još uvijek su postojale falange od četničkih i ustaških organizacija nakon što se preuzela vlast i tako dalje. I onda kada bi god komunistička vlast uhapsila nekog od njih i eventualno mu sudila, po čaršiji se pitalo koga će od nas sad ni krivog ni dužnog uhvatiti, pošto treba praviti taj lažni balans od 3 nacionalizma. Gospodine Darijane, ja kad govorim o Bosni, govorim o svim narodima. I meni su svi narodi u Bosni i Hercegovini, a pogotovo oni koji vole državu Bosnu i Hercegovini, podjednako važni, svi građani. Međutim, historijska činjenica da narod iz kojeg ja dolazim, ili evo ako hoćete da stranka iz koje ja dolazim nikada ni na koji način nije rušila državu, nije vrijeđala druge narode, nisu imali šovinistički pokret ni šovinističku retoriku. Tako da krajnje je nekorektno isti kontekst stavljati
ta tri nacionalizma. Ja razumijem da postoji prijeka potreba određenih nevladinih organizacija, određenih medija i generalno da postoji jedan pravac u našem društvu kojem da bi dva nacionalizma bila osuđena, koji ne obuhvataju sve te narode, ako izađete na neki nominalni iznos. Ne, ja ne znam jeste li vi dobro pogledali prilog. Jesam i tekako. Mislim na gospodinu Bakiru Izetbegoviću u temi nacionalnog... referirao upravo na tu... Nije, nego on kazao Filđan, država i tako dalje. Nije gospodin Izetbegović ništa protiv hrvatskog naroda kazao, tako da ova izjava u ovakvoj temi emisije i u ovakvom prilogu mislim da je isiljena, ali evo i to izbor. Znam da vi niste radili, ne znam koji je novinar ovo radio. Dobro, hoćete li odgovoriti onda na moje Kada je pitanje vaše, pitali ste da li podizanje nacionalnih tenzija... Tako je. Stalna zapaljiva retorika, dijeljenje po nacionalnim korpusima. Gdje nas to uopće vodi? Pazite, ne vodi nas nažalost nigdje. Mislim da podizanje nacionalnih tenzija nije dobro. Generalno u Bosni i Hercegovini ni danas niti ikada to bilo. Međutim, ono što često možemo čuti jeste da je to samo skretanje sa pravih životnih tema. Ja bih zaista volio da jeste. U nekim izolovalnim slučajima to jest slučaj. Kada neko želi dobije medijsku pažnju, da neku tešku izjavu i dobije tu pažnju. I nažalost, to su krivi i društvo i mediji, svi mi koji dajemo takvim ljudima prioritet na nekim drugim temama. Jel? S druge strane, postoje jasni pokreti i unutar države i u regionu koji kontinuirano, koji su u konačnici presuđeni za agresiju, za udruženi zločinački poduhvat, za genocid i za sve vrste ratnih zločina, koji nisu odustali od toga. Tako da ja ne bih sebi smio dozvoliti da kažem da naravno su životne teme prijeko potrebne. Ekonomija, gorivo je vrlo skupo, ulje, puter, sve osobne životne namirnice. To su teme o kojima bi ja volio da mi govorimo. Mogli smo o tome emisiju napraviti večeras. Dakle, i vi praveći ovu temu, nastavljamo o tome govoriti. Međutim, šta mislite koliko Ukrajini narod zanima koja je cijena putera i ulja? Ili želi da taj rat završi? Mi smo narod koji je i država, i narod, i građani koji su prošli period agresije, tako da mi ne smijemo sebi dozvoliti da banalizujemo ove teme koje su, evo, nažalost, žive kao nekad. Na svu sreću postoji dovoljan broj snaga i u državi, i u regionu, a i u svijetu, Boga mi, koji će ovaj put na vrijeme i kao što je reagovao na vrijeme spriječiti svaku vrstu eskalacije daljnjih nacionalnih tenzija. Što naravno ne amnestira od odgovornosti one koji na takav način žele da se bave politikom, koji nisu pojedinci ni političke stranke, nego državni i čak naddržavni sistem. Kako vidite ovu zapaljivu retoriku iz Republike Srpske? Pa pazite, ona je kontinuitet zapaljive retorike. Nekada je ta zapaljiva retorika 90. godina eskalirala na način da je počinjen genocid, ratni zločini, da su pokušali izvršiti agresiju, puč, terorizam koji je presuđen u slučaju Sarajeva. Tada je nastavila ista ta retorika. Do dana današnjeg tražimo, neki će reći naivno, ali nije naivno, tražimo onaj dio političkih snaga koji će doživjeti katarzu i koji će prestati, koji će prihvatiti istinu. Pazite, zamislite samo situaciju. Gdje bi danas bila Evropska unija? Kada bi, da je u slučaju da nije se desio Nürnberški proces i kada bi Njemačka, pazite, zamislite da Njemački Bundestag donese odlikovanje najveće Hitleru, ne znam, Goebbelsu i Mengeleu. Kažu, to su ljudi koji su na ponos njemačkoj nacije. Znate koliko bi trajala Evropska unija? Ne bi ni sata više trajala. Gospodine Kucalović. Koliko mi kolega Zakirać dozvoli da se... Dozvoljavam, naravno. Naravno, gospodine Kucalović, evo, dakle, dosta se pitanja i tema prema vama. Dosta teza je rečeno. Očekivao sam od kolege Zakiragića kao mladog političara i nekoga ko će sigurno u budućnosti da nosi politiku Federacije Bosne i Hercegovine, malo kreativnije, sadržajnije i neke novije ideje koje će da otvore prostor. Čuo sam Ustaše, čuo sam Četnici, Šume, političke snage, retrogradne agresije na Bosni i Hercegovini i ostalo, čemu ne bi zaista se referišem, ali sam čuo jednu zanimljivu tezu čovjeka koji je u predsjedništvu SDA da se u Republici Srpskoj traže političke snage koji će da dožive katarzu u odnosu na sve ono što je bilo na kontinuitet stvaranja Republike Srpske 30 godina. Ja ću se vratiti kasnije, ali želim da kažem prvi dio o nacionalizmu i o nacionalnom. I mislim da će i kolega Zahirać složiti u tome. I da se referišim na ovaj dio Bakiru Izetbegoviću. Nacionalno i vjersko. Ne moramo mi da to izgubimo i da nacionalno doživljavamo kao nešto loše, da bi mogli svi zajedno da živimo. Nego to nacionalno treba svaki narod za sebe da postiče i da razvija. Jer buđenje nacionalne svijesti početkom 19. vijeka je donijelo građansko društvo, donijelo slobodu. Oslobodili smo se od feudalizma. Recimo u Srbiji je među prvima donesen Sretenjski ustav 1835. koji je proklamovao slobode građana. U skoro isto vrijeme kada je Francuska tendencija Evrope. Tako da nacionalizam nije loš pojam. I mi svi treba da gradimo svoje nacionalizme. Ali ne smijemo dopustiti da oni koji nisu istinski patriote, istinski nacionalisti, zloupotrebljavaju narod jeftinim trikovima
i zloupotrebljavaju taj nacionalizam zarad svojih ličnih glasova ili religiju i vjeru. Ovo što je gospodin Bakir Izetbegović rekao, ja lično ne vidim ništa sporno, jer upravo kao kolega kaže, to je rečeno u nekom vjerskom kontekstu, na vjerski praznik i obratio se konkretno ljudima koji gledaju taj program, koji su vjernici ili pripadaju tom dijelu naroda. Ali, govorim o krizi koja nastaje upravo zbog ove rečenice, da se u Republici Srpskoj traži snage koji će doživjeti političku katarzu. Koga vi tražite iz SDA u Republici Srpskoj? Ja politiku Federacije Bosne i Hercegovine ne pratim. Republika Srpska je samostalno dijelo odlučivanja. Dakle, ne pratite, dajte, ne miješam se. Republika Srpska, samo da kažem, Republika Srpska ima pravo na svoje predstavnike i mi ćemo birati svoje predstavnike. I uvijek ovdje kad smo u Sarajevu, svako ko dolazi iz Republike Srpske branit će te predstavnike zato što su predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske, bez obzira da li mi činili vlast s njima ili ne. A naše unutrašnje probleme ćemo da rješavamo sami u Republici Srpskoj unutar svojih granica pomoći Sarajeva i Federacije. Hvala. U Srpskoj također sudjeluju i stranke koje su... Morat ću kratko, prosjećate mi, ako mogu samo da se referišem kratko. Imamo i ostali sudionika. Entitet Republika Srpska naravno nije država. On nema svoje granice, ima administrativnu liniju. Moj dedo, jedan, je porijeklom iz Gacka. Dobro, nećemo. Pazite da vam kažem, drugi dedo mi je porijeklom iz Rogatice. I to su dvije opštine koje se danas nalaze administrativno, pazite, nije dobro. U entitetu je RS, tako da ne može gospodin mladi, odakle on, ne znam, iz Kladnja, ne može od mene ni na koji način, pa ni u političkoj debati skloniti taj dio moje države. S druge strane, kazao da sam ja političar pred kojim je budućnost federacije, hvala mu na komplimenti, međutim, ja ne posmatram federaciju kao svoju političku platformu, nego cijelu Bosnu i Hercegovinu. Treće, entitet Republika Srpska nije, niti će ikada biti entitet srpskog naroda. Ako hoćete formalno, Ustav Republike Srpske... Šta kaže Ustav? Formalno pravno, dobro. Ko se bira iz Republike Srpske kao predsjednik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Znate li što kaže presuda Ustavnog suda konstitutivnosti naroda? Šta kaže? Da su svi narodi na svakom pedlju i građani na svakom pedlju kako se sad primjenjuje? Šta je sad zvanično na snazi? Kako mislite? Da li je ta presuda ispoštovana? Jeste, naravno. Dobro, i ko se bira iz Republike Srpske? Nije ko se bira, o čemu vi govorite? Vi govorite o članu predsjedništva. Član predsjedništva. Pa nije to samo sva entitet Republika Srpska. Hoćete da kažete da Bošnjaci i Hrvati nisu ravnopravni građani u entitetu RS? Jesu ravnopravni građani u entitetu Republike Srpske. Pa jel mogu glasovati onda? Mogu glasovati. Čak i glasaju za tog člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. Ja nisam rekao Bošnjaci, ne, ja sam rekao da ćemo mi u Republici Srpskoj, vi ne živite, jel živite u Gacku, izvinite? Ili u Rogatici? Pa ne bite. Vrlo moguće da ću nekad u budućnosti odim ja u Zagreb nekad, ali ja se ne miješam u politiku Zagreba. Zašto? Zato što to nije ista država. Jel imate pravo glasa u Gackom? Imam ako se prijavim prebivalište. Pa imam ja ako se prijavim. Pa imam zemlju, treba mi dan. Imam ja ako se prijavim u Zagreb. Treba mi dan. Imam ja. Do duše, izvinjavam se, radi Denca Bečirevića, SDP-a i Fahrudna Radončića ne možemo. Zato što moram tamo zaista živjeti. Ne mogu živjeti u Sarajevu. Zato što svojili zakon o prebivalištu, hvala što mi dali šlagort. Ali ako odem živjeti u Gacko, naravno da imam pravo. I pazite ovo što je vrlo bitno. Ja, iako imam prebivalište u federaciji, ti organi su i moji organi. Organi entiteta RS su moji organi. Ja sam građanin, ima početak Ustava je sloboda kretanja ljudi, roba i usluga. Naravno, ali vi ste rekli da tražite političke snage. Da li meni treba rada dozvola? Gospodine Sitarski, evo vidimo, stalna politička zapadljiva retorika, vidimo što se događa evo i u studiju između predstavnika SDA i DNS-a, gdje nas ovo sve vodi? Molim vas, hoćete li biti kulturni i dozvoliti da gospodin Sitarski odgovori? Trenutno smo u tu situaciju, ja sad sa malim zakašnjenjem uključujem u debatu, a generalno meni podgrejavanje periodično, malo ne konstantno, međunacionalnih tenzija u Bosni i Hercegovini uopšte nije nešto začuđujuće, jer mi smo zemlja u kojoj ne postoji bazični društveni konsenzus oko ustavnog poretka. I u takvom stanju, gde se potpuno subjektivno sagledavaju različiti aspekti ustavnog poretka jedne složene federalne konstitucijacijske zemlje, logično je da će takav autističan pristup i onih koji sagledavaju taj ustav koji postoji trenutno kao nekav prelazni period. Ko je sada gledao autistično taj pristup? Oni koji sagledavaju trenutni ustav Bosne i Hercegovine kao nekav prelazni model ili prelazni period prema potpunoj centralizaciji i unitarizaciji zemlje, dakle ukidanje federalizma sa unitarističke strane. Na koga aludirate? Na praktično skoro sve stranke sa centralom u Sarajevu, nažalost. Mislim da su neki sarajevski političari i političari stranka sa centralom u Sarajevu, da su pokazali neke naznake možda
sklonosti da sagledavaju Ustav Bosne i Hercegovine kao onakvim kakav on jeste, a to je federalistički ustav. S druge strane imamo one koji sagledavaju trenutno stanje ustavno u Bosni i Hercegovini. Rekli ste stranke sa sjedištem u Sarajevu. Na koje točno stranke mislite? Pa evo, imali smo prilike da vidimo kad su bili zadnji pregovori u Neumu i Sarajevu o izmenama izbornog zakona koje su nužne i po odlukama Međunarodnog suda za ljudska prava, to je Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da praktično SDA koji je bio učesnik tih pregovora nisu hteli da praktično da iskreno pristupe tim pregovorima, nego su uneli u te pregovore, znači koji su bili oko vrlo konkretnih odredaba izbornog zakona, koje su osporene pred raznim sudovima. Dakle, oni su ubacili temu prekompozicije ovlašćenja različitih organa vlasti, konkretno Federalnog doma naroda, i time srušili pregovore. S druge strane, ove stranke koje sebe prepoznaju kao levičarske ili građanske, one a priori nisu ih htjele da učestvuju u tim pregovorima. Dobro, sada ste rekli SDA nije htjela, a ostale stranke? One nisu htjele da učestvuju, a onda su se žalile što nisu pozvane na pregovore o izbornom zakonu. To je vrlo bizarna situacija. Jedino su možda gospoda Konaković i Radončić, na neki predstavnici njihovih stranaka, pokazali neke blage naznake spremnosti da razgovaraju o meritumu stvari, ali onda su i oni povukli, verovatno bojeći se optužbi za izdaju. S druge strane imamo najveći deo stranaka iz Republike Srpske koje sagledavaju trenutno ustavno stanje u Bosni i Hercegovini kao prelazni period prema ili separaciji Republike Srpske ili prema konfederalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, vrlo je malo političkih snaga u ovoj zemlji koje njen ustav sagledavaju onako kakav on jeste, a to je federalistički. I zato mu uopšte ne čudi da su... Gospodin Zahiragić sve vrijeme hoće kratko da vam odgovori. Pa, htio sam da... I moramo i htio sam samo jednu rečenicu vas da zamolim. Prije svega neću gospodinu Sitarskom. Ja sam ovo jedan put rekao, a ponovit ću ovdje. Gospodina Sitarskog se potpisao kao političkog analitičara. Dobro, to i jeste. Nije politički analitičar. Gospodin Sitarski je lobista HDZ-a, kojeg plaća vlada Republike Hrvatske. I tako ga potpišite i to je okej. Dakle, gospodin Sitarski... Ne, to je istina. Nije zaista uvreda. Gospodin Sitarski govori ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine i to je okej, i to je legitimno. Samo nije politički analitičar. Isto kao što nisam nije. Ako mene pozovete u emisiju i potpišete me kao političkog analitičara, onda će građani možda steći utisak da to što ja govorim je objektivno. Prema gospodinu Sitarskom. Gospodin Sitarski, jel imate da odgovorite kratko? Radim projekte neke i radio sam projekte koje su finansirale različite agencije Republike Hrvatske, ali to je jednostavno projektni angažman, a nema veze sa lobiranjem. Lobiranje je nešto drugo. Vaš institut. Gospodine Pašiću, evo, dakle, cijelokupna ova situacija u studiju, podizanje nacionalnih tenzija. Ovo je distrakcija od problema. Ovo je distrakcija od problema. Da, upravo to. Je li to recept za skretanje pozornosti sa osnovnih životnih pitanja u Bosni i Hercegovini? Imat benzin je potreba, imat hranu je potreba. To je život, to je najosnovnije. Politika nije najosnovniji život. Lako ćemo se mi politički organizirati. Rekli ste, ovo sve je distrakcija, dobro? Pa ovo je prava distrakcija. Ljudi nisu svjesni toga. Oni misle da je to esencijalno pitanje. Ovo nije esencijalno pitanje. Esencijalno pitanje je kako da ovi ljudi pokušaju preživjeti, jer mi uopšte ne znamo šta nas čeka. Počesto čujem u stranim medijima i čak i neki domaći. Izvinite, a možete objasniti samo zašto su ta dva pitanja u suprotnosti? Zašto je pitanje nacionalnog i pitanje egzistencijalnog u suprotnosti? Zato što nas je nacionalno dovelo ovdje. Gdje? Evo gdje smo sad, ja, vi i Zahiragić. Dovelo nas je ovdje da raspravljamo o problemima koje ne treba raspravljati. Je u Posušju. Gospodin Sitarski je u Posušju, tamo je lijepo sad vrijeme Hercegovina, masline, grožđe. Ajde, pustite gospodine Pašića. Ne znam gdje sam stao. Da je ovo distrakcija. Dakle, život je tu, politika je oblikovanje života. Politika služi za to da ako gospodina mi izaberemo, da on vodi brigu o javnosti, javnom dobrima i javnom prostoru. Nas ovdje u ovom trenutku ima 7 i on je izabrani predstavnik. I mi biramo, svako od nas bira da bi on bio. Zašto biste vi bili jedan od, recimo, predstavnika koji ima specijalne glasove? Ja sad u to se ne razumijem. Vrlo je potrebno naglasiti to da ako mi počnemo raditi kalkulaciju, recimo, često se govori o Drugom svjetskom ratu, u smislu Trećeg svjetskog rata i tako dalje. Pa evo da kažem uglednoj gospodi, ako ćemo raditi analogiju s Drugim svjetskim ratom, danas se nalazimo u sredini decembra 1939. u Poljskoj. Mi ne znamo šta nas čeka.
ogroman tektonski shift pomak onaj iz Kalifornije je politički, društveni i privredni. Izvinite, i ovo kad kažete da se nalazimo, ja slažem s vama, i upravo u ovoj situaciji treba pratiti Srbiju. Jer Srbija je uvijek bila na pravoj strani. I u Drugom svjetskom ratu, i u Prvom svjetskom ratu, i u svim sukobima velikih sila. Istorijske analogije su nekad okej, nekad nisu. Zato što ne možemo, ja sam rekao, izvjesna mišljenja postoje. Ne mora da znači da su istina. Jer problem istine je jedan od najvećih problema. Evo mi se nalazimo u jednoj televizijskoj emisiji. Svak će od nas biti testiran u javnosti o tome kakav je ostavio utisak. Nije bitna istina šta ja govorim. Niti moja pozicija, nego utisak koji sam ja ostavio. Ja tad mogu steći moje fanove, moje mrzitelje i tako dalje. Zato su mediji, recimo, u ovom trenutku najbitnija stvar na svijetu. Narativ, evo ja slušam stalno isti narativ. Nacionalistički narativ. To je narativ nastao 1991. godine. Prije, puno prije. Ne, ovaj narativ. Nacionalizam valja, živili mi. Kad se budu ovdje ljudi obraćali jedan drugom, ja, a ne kolektivno. Kad kažeš kolektiv, znači da nemaš odgovornost. Na koga ćeš svaliti odgovornost? Tako je i sa kolektivnim političkim tim elementima, tim strankama. Oni donose odluke koje ne možeš kontrolirati. Ne možeš i opozvati. Ne možemo imati ove najobičnije izbore vanredne. Ne možeš ništa da učiniš. Zato što je to proizvod takvog narativa i političkog mija. Prvo treba srušiti taj narativ. Izvinite, a gdje nije? Navedite primjer gdje nije, gdje funkcioniše da ta vaša anarhija koju vi zamišljate, da svaki pojedinac sam odlučuje bez političkih stranaka i bez sistema kompletno. U svakoj demokratskoj državi imam pravo vas da pozovem. Ja u mojoj zemlji ne znam ko je moj predstavnik. Pričao o demokraciji. Mene interesuje demokratija. Ali vidite, vi imate... Ovaj trenutak kojim se mi nalazimo. Vi imate jednonacionalne države u kojima to funkcioniše. I taj nacionalizam i patriotizam je jednostavan. Mi smo više nacionalna država i mi moramo da tražimo rješenje. Ukoliko budemo išli u krajnosti i dominaciju jednog naroda, završit ćemo kao Čekoslovačka ili Sovjetski savez. A možemo da pronažemo rješenje poput Švajcarske ili Belgije. Gospodine Zahir, hoćete. Završena je sjednica PIK-a, politička kriza bez presedana, prijeti stabilnosti Bosne. Znate da ne mogu ja prešuti moje pristup kada javno se spominju neke stvari koje ne stoje, pa samo kratko je u potrudicu. Gospodin je kazao da je 90-ih ovaj narativ nacionalni, dakle, pogriješio. 40-ih godina je utemeljen Zavnobih koji je kazao da Bosna nije ni, nego i. I dakle, tada komunisti su ovu državu na narode. Prije toga Austro-Ugari, pa komunisti su to zatemeljili. Dayton je samo potvrdio da je ovo više nacionalna država u tom smislu. Naš ustav, i da se referiše na onu prvu diskusiju, i naše aktivno biračko pravo je isključivo građansko. Dakle, ja mogu glasati kako god ja želim. Ne moram ja glasati ni za Bošnjaka, ja mogu za vas Darija ne glasati i za njega ako je moj izborna jedinica. Na tom tragu je, na primjer, gospodin Komšić legitiman i legalan predsjednik, slavan predsjedništva. Gospodin Dodik, uprkos činjenici da su vjerovatno za njega glasali neki i Bošnjaci i Hrvati, je legitiman slavan predsjedništva. Dakle, mi imamo građanski izborni sistem. Nemamo, zato što ja ne mogu biti biran. Ja ne mogu biti biran. Možete biti birani. Ne mogu, ja ne pripadam vašim kolektivitetima. Jedino gdje vi ne možete biti birani ako ne pripadate jednom od 3 konstitutivnog naroda je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ne mogu da dobijem posao. Pazite, možete, nemojte tako, molim vas. Ajde, molim vas, gospodine Zahirević, nemojte ignorirati moje pitanje. Samo vam kažem još jednu rečenicu, molim vas. Kazao da trebamo pratiti Srbiju. Srbija je, kaže, bila na pravim stranama historije. Dakle, u Prvom svjetskom ratu je bila na pobjedničkoj strani, u drugom je bila značajan dio naroda je bio na drugoj strani, pa se na kraju prešao to, ali i tada i u prvom i u drugom, evo i u ovom trećem, oni su evidentno na strani Rusije. Rusija je 2 puta ispravno birala, 3. put, barem to vidimo na terenu, nisu dobro izabrali, tako da ja se nadam da će i kolega i generalno ljudi koji žive na entitetu RS neće pristati da nas sve povedu na stranu koja evidentno nije na pobjedničkoj strani, da ne bismo strpili dugoročne posljedice. Ali to je posebna tema. Vidite, ja nisam aludirao koja je pobjednička strana. Ja razumijem da je 70% našeg izvoza prema Evropi. Da mi se nalazimo u Evropi i da mi zavisimo od Evropi. Isto kao što su Rusi srpski prijatelji. Jednako su i Ukrajinci srpski prijatelji i mi žalimo zbog ovoga što se dešava u Ukrajini. To je jedna tragedija i molimo se da se sukob završi što prije. Dobro. Jer da se ovdje završi na samom Ajde, molim vas. Znači, samo kratko i konkretno. Završena je sjednica PIK-a, politička kriza bez presedana, prijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Upravo ste došli sa sjednice predsjedništva Stranke demokratske akcije koja je u vlasti. Je li stabilnost zaista ugrožena i što građani mogu očekivati kratko? Dakle, stabilnost jeste zaista ugrožena, ne samo danas, nego posljednjih decenija, posljednjih par godina intenzivno, kada su blokirane državne institucije, entitetske od strane HDZ-a i generalno kada se retorika i narativ pomjeraju. Međutim, građani mogu očekivati da u državi Bosne i Hercegovine postoje predstavnici a priori iz reda SDA i neki drugi koji imaju adekvatan odgovor svaki put, što smo potvrdili i posljednjih mjesec dana s nizom, samo da završim, molim vas, s nizom diplomatskih pobjeda na domaćem, međunarodnom planu, sa nizom unutrašnjih pobjeda, s pravilnim odabirom ministarstava za vijeće ministara, s pobjedama u organima. Na primjer, sjećate li se kako su iz entiteta RS pojedine snage, SNSD prije svih HDZ, vrištali na SDA kada je CIK promijenjen saziv CIK-a gdje su oni izgubili većinu. Zamislite danas, samo zamislite da nismo na vrijeme mislili i da nismo sa ovim SDS-om, PDP-om i nekim drugim strankama ne izbacili SNSD i HDZ, to je njihov spin. I dalje imaju oni svoje predstavnike, samo nemaju više većinu jer su na dva nova. Samo zamislite da CIK nije raspisao izbore. Šta bi se desilo, Darijane? Mi slavimo to što je gospodin Šmiti, hvala mu, proglasio i donio odluku koja će dugoročno riješiti problem financiranja izbora. A šta bi se desilo da CIK nije želio da raspiše izbore? Ali postoje ljudi u ovoj državi koji, iako se o tome ne hvali na vrijeme, o tome misle. Je li stabilnost Bosne i Hercegovine upitna, nestabilna, kao što je poručeno sa PIK-a? U ovoj zemlji nedostaje stabilnosti, tu bi se složio sa gospodinom Zahiragićem zadnjih decenija. Znači, nije ona sad nešto preterano ugroženija nego što je bila i što je kronično ugrožena. To je sve zbog onoga što sam rekao u prvom obraćanju već. Dakle, mi nemamo bazični konsenzus oko karaktera ustavnog poretka. I tu, nažalost, i PIK i ostali predstavnici međunarodne zajednice... Se slažete oko karaktera ustavnog poretka? Dakle, slažemo se, ja se barem slažemo da je država Bosna i Hercegovina republika u nekom modernom demokratskom smislu koja ima složenu unutrašnju strukturu, kako je to propisano Dejtonskim mirovnim sporazumom. Mi, iako nismo najsretniji sa takvim rješenjem, nikada, ni na koji način, ni jednim aktom, dijelom, radnjom, zakonom, čak ni narativom nismo ugrozili takvu vrstu stabilnosti države Bosne i Hercegovine. I mislim da gospodin Starski nije baš do kraja pravo. Znate ko čega se ne slažemo? Da postoje sile koje su zvanično nastavile kontinuitet politika koji su presuđeni pred sudovima. Vraćam se na ono. Zamislite da Njemačka jedan danas baštini nacionalsocijalističku ideologiju. Ne bi bilo, pa da li bi bilo Evropske unije? Evo da repliciram kolegi Zahiragiću, dakle, kao on kaže, nikakvim narativom niko iz SDA nije osporio karakter ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Mislim da ova njegova rečenica od malo pre da je gospodin Komšić legitimni član predsjedništva, da to najbrutalnije demantuje. Jer to je čovjek koji bi trebalo oboje hrvatski član predsjedništva, a predstavlja u predsjedništvu jedan od 3 konstitutivna naroda, a tako što je dobio, on to radi tako što je dobio minoran glas u ukupnom zbiru svojih glasova, oni glasova koje su dali Hrvati, pripadnici hrvatskog konstitutivnog naroda kao građani i birači. Kako vi to znate? Što? Kako? Tako što odete fino na statističke podatke sa popisa iz 2013. godine, onda odete na statistike Centralne izborne komisije sa izbora 2006., 2010. i 2018. godine, uporedite po opštinama. Tamo gdje je on dobio 90%, u opštinama u kojima je on dobio više od 90% svojih glasova, u ukupnom zbiru njegovih glasova, živi možda u svim tim opštinama, u ukupnoj njihovoj populaciji možda 3 do 5% Hrvata. A u onim opštinama gdje živi 90% Hrvata u federaciji, on je dobio, ja mislim, ni 1% glasova. Tako da mislim da jedino nekim izigravanjem zdrave logike i matematike... Ima tu i načelnik Vareša, gospodin Marušević. Gospodin Cetarski nas je uvukao u zamku, a možemo i na tom terenu razgovarati. Dakle, ne postoji hrvatski član predsjedništva. To se požali... Iz reda. Ne postoji hrvatski član predsjedništva. Ako nisu zadovoljni, neka se požale Franji Tuđman, koji je prihvatio takvo ustavno rješenje. Postoji član predsjedništva. Samo da završim, molim vas. Komšića uvukli cijelu Bosnu i Hercegovinu problem, pa i Republiku Srpsku koja nema veze s tim, zato što u federaciji ne možete da govorite i riješite stavi svoj problem. Neću se na vas referisati da završim za gospodina Starskog. Dakle, postoji član predsjedništva Hrvat, kojeg biraju građani federacije. Dakle, gospodin Komšić je izabran od strane građana federacije po postojećem izbornom zakonu. Dakle, on je legitiman i legalan. To znači legitiman i legalan. Da je izabran od građana bilo koje druge izborne jedinice ne bi bio legitiman. Ali pošto je izabran od strane građana koji nama je Evropski sud ljudska prava kazao, aktivno biračko pravo je nama građansko i to je okej. Pasivno biračko pravo na koje se gospodin
malo prije poželio da ne može biti kandidat člana predsjedništva je etničko i to nije u skladu sa demokratskom praksom Europe koje smo mi člani Evropske konvencije o ljudskim pravima je dio našeg ustava. I oni nama kažu, ne valja vam, dakle nije u skladu s našom konvencijom koja je naš ustav. Moramo namariti koji je naš ustav. Dakle, Evropska konvencija je naš ustav, sastavni dio ustava. I sud koji sprovodi tu konvenciju je kazao da je to što je pasivno biračko pravo, etničko, i to moramo promijeniti. A oni na ovakav način. A kad smo kod ovog njegovog stila predstavljanja, možemo govoriti koliko je dobio gospodin Čović glasova u Drvaru. Koliko je dobio glasova u Bosanskom Petrovcu od građana srpske nacionalnosti. Sve i jedan. A gospodin Komšić je dobio na 10.000 glasova i Hrvata, i Srba, i Bošnjaka, i Bosanaca, i Roma, i Jevreja koji žive i u Sarajevu, i u Tuzli, Bihaću, i u Zenici. Mislim, to je deplasirana više priča. Dakle, evo, diskusija još traje. Gospodine Pašiću, što se sprema na Balkanu, nedolazak Lavrova u Beograd, ponovno je uzdrmao regiju, što možemo očekivati, samo prijetnje ili eventualno neku eskalaciju? Oni nemaju taj kapacitet i da imaju njihove rakete bi bile... Nemaju kapacitet? Nemaju taj kapacitet. Oni su siromašna zemlja. Oni su velika zemlja, to je velika benzinska stanica s atomskom bombom. Oni imaju GDP veličine Italije i ove godine je manji od Teksasa. Profesor u Rusiji ima platu ispod 500 eura. Dakle, vi ako hoćete velike vojne operacije, velike logistične operacije, vi morate biti bogati. Ja razumijem zašto oni to govore. Jeste, ali zanemarujete jednu činjenicu. Istu koju su Amerikanci zanemarili kad su napali Afganistan. Oni su izračunali koliko imaju raketa, koliko imaju tenkova i svega ostalog, ali su zaboravili jedan bitan detalj. Koji je detalj? Duh naroda. Duh naroda pobjeđuje. Duh ruskog naroda je pobjeđivao mnogo moćniji neprijatelji. Pobjeđivao je Napoleona Bonapartu, pobjeđivao je Hitlera. Hitler je zube polomio na Rusiji kao i Napoleon. U Afganistanu su Afganistanci, Talibani hodali po šumama i gorama više od decenije i na kraju pobjedili moćne Sjedinjene Američke Države. Talibani u Afganistanu. I Ruse. I Ruse. Prije njih. Nebitno. Ja se ne stavljam na jednu stranu. Ja se ne stavljam na jednu stranu. Ali vi morate poštovati duh ruskog naroda i uzeti ga u tu analizu. Sve rakete plus duh ruskog naroda. Ne postoji tako nešto. To je ideološka prevara, pričanje o duhu. Od pričanja o duhu nečega ideološka prevara. Zašto su Amerikanci izgubili u Vijetnamu? Šta su Vijetnamci imali? Ništa. A to je ideološki rat i za njih stajala Kina i Rusija. A gdje su izgubili? Pa zašto onda građani nasjedaju? Zašto građani nasjedaju onda? Pa to je zadatak ideologije, da vam predstavi tu stvarnost izvrnutu, da vam predstavi kao genijalno. Je li ovo prijetnja ili može doći do eskalacije? Da se složimo sa njim u duhu naroda, ne treba podcjenjivati duh naroda, naravno. Na primjer, samo što nije naveo da Talibani su prije Amerikanaca ratovali sa Rusima. Ne, to je nebitno. Ja govorim o vojnom poređenju. A najbolji primjer koliko se ne smije podcijeniti duh naroda je duh građana svih nacionalnosti, a priori Bošnjaka, ali svih drugih koji su branili Republiku Bosnu i Hercegovinu uprkos i GDP-u, i puškama, i novcu, i embargu, i bilo čim, pa smo uspjeli odbraniti. Da ne idemo na tu temu. To je statistička greška. Statistička greška. Pa, ne znam baš. Ništa, pogledajte procent, statistička greška. Ali nije to tema. Ne samo statistička u brojci, zanemariva. Greška, naravno, velika. Pa pitanje je li greška... Govori o karakteru rata i o svemu. Govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Možemo govoriti o ukrajinskim i ruskim dobrovoljcima. Činovi od strane islamske države napravili upravo u Bosni i Hercegovini. Vidite, dakle, gospodine, mlad ste čovjek. U Sarajevu je... Pa jesmo, ali niste, da vam kažem, evidentno niste dovoljno dugo obrazovali se. U Sarajevu je terorizam presuđen. Gdje da se obrazujemo? O Sarajevskoj priči? Ne o Sarajevskoj. Iz koje se iselo 200.000 Srba. Nije vi ste Nađite mi jednog Srba u Sarajevu. Više ima Kineza trenutno u Sarajevu. Jeste završili? Ne znam zašto je agresivno toliko. Samo kažem. Pazite, dakle, u Sarajevu je presuđeno terorizam. Pravu ste. Vojska entiteta Republika Srpska danas, a tadašnje Vojska Srpske republike je presuđena, pazite, za terorizam nad Sarajevom. Zvanično presuđena, pročitajte. Pazite. Dakle, terorizam u Sarajevu je bio na način da je vojska entiteta RS i policija terorisala građane kantona, danas kantona, tada grada Sarajeva. Da se vratim na ovu temu. Moramo, molim vas. Ajde, da se vratimo na temu i moramo međunarodnih sudova. Dakle, tu dok se mogu složiti. Nisu naši sudovi međunarodni. Haški sud je naš, jel? Haški sud. Evo pravnika, pazite. Ne bi da komentarši međunarodni sud nepravdi. Istorija će pokazati u jednom trenutku njegove presude i bit će revizija. Ako mogu nastaviti sam. Hvala vam. Možete kratko. Mislim, ja mogu razumjeti njegovu želju da se etablira na toj radikalnoj sceni u kojoj će ovako govoriti. Evo je, na primjer, jedan od primjera kad neko govori nešto što možda i ne misli, ali želi da to bude popularno u onom dijelu naroda. Tako da neću mu dati šansu da pravi kampanju na ovoj temi, da se vratimo na ovo što me pitali.
Za razliku od vas koji pričate o nekim drugim temama. Nije uopšte za pacijent, kao što gospodin kaže, tu se ne mogu složiti sa njim, prijetnja da će ministra vanjskih poslova, i nije samo njega, različiti su zvaničnici ruske. Čak je direktor svemirske agencije kazao da ruske rakete mogu preletiti sve ovo što avion nije mogao preletiti. I pazite, znate što je ovo sad treba da znaju građani Bosne i Hercegovine i one strane diplomatske ambasade to znaju sigurno, treba to ponoviti. Bosanski Novi, na primjer. Znate gdje je jedan divni, lijepi grad u Bosanskoj krajini koji se danas teritorijalno nalazi u administrativnoj jedinici entitet RS je zapadniji ili isto zapadan kao i Beč. Znate li to? A evidentno, nakon ove sjednice Narodne skupštine, postoji jedan ruski entitet unutar Bosne i Hercegovine. I na takav način nimalo ne možemo... Samo da mi nećemo... Zašto nam dozvoljavate da budemo neutralni? Narodna skupština je donijela odluku da mi ne želimo... Usvojila je među ostalim zaključak da je protiv sankcija Rusije. Tako je. Šta je tu sporo? Je li to svrstavanje na jednu stranu? Jesmo uveli sankcije... Ali u čijoj je to nadležnosti? To je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva tražio od Narodne skupštine... Pa zašto nije delegirao onda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? On je tražio od Narodne skupštine mišljenje na tu temu, sazvao sjednicu. Da li sjednica bila potrebna ili nije, nebitno. On je sazvao, to je odluka sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o neuvođenju sankcija. Mi nismo imali sankcije ni u Ukrajini, je li tako? Niko nije ni predlagao. Pazite, ne postoji srpski član predsjedništva, postoji član predsjedništva Srbin. To je suštinska razlika. Ajmo, gospodine Sitarski. Ali to je posebna tema. Gospodine Sitarski, evo dakle vidjeli smo šef ruske diplomacije trebao je stići u Beograd. Dakle, prašina se digla u regiji. Što možemo očekivati? Prijetnji ili eventualno neku eskalaciju? Pa mislim da više pretnje možemo očekivati jer Rusija očigledno nema kapaciteta ni da ostvari neki značajniji od ovih 20% ukrajinske teritorije da osvaja dalje delove Ukrajine. Mislim da je tu veliko razočarenje i šok u ruskom državnom i vojnom vojstvu, tako da mislim da se sve više njihova aktivnost seli na retorički teren i zato mislim da možemo očekivati još više pretnji, ali mislim da ne može Rusija osim Ukrajine, koju je trenutno žestoko ugrozila, ali ne u onoj meri u kojoj je htjela. Mislim da nema kapaciteta nikoga drugoga da je efektivno ugrozi. Tako da mislim da je njima pametnije da prave nekakvu izlaznu strategiju. Mislim da ova sad ofanziva, to je seoba ofanziva Ruske na istočne delove za zaokruživanje nekog tih administrativnih regija Luganski i Donjeck je nekakav uvod u neku situaciju u kojoj bi mogao Putin da proglasi dobitak rata, ali to je nešto slično kao... Je li onda političarima definitivno cilj da nas drže u nekom permanentnom izvanrednom stanju? Mnogima jeste, a mnogima je i cilj da se poslože stvari onako kako kaže Ustav konkretne zemlje o kojoj se radi, recimo u Bosni i Hercegovini, da onda možemo da imamo i unutar nacionalni pluralizam, a ne samo ovakvu situaciju u kojoj praktično su izbori popis stanovništva po nacionalnim linijama. Znači, mi praktično nemamo pluralizam unutar konstitutivnih naroda, nego samo praktično nekakvo sukobe. Kontaminira ovu emisiju. Budući pozovite nekog iz HDZ-a. Dobro, gospodine Sitarski, hoćete li odgovoriti gospodinu Zahiragiću? Nisam čuo, samo ponoviti pitanje. Gospodin Zahiragić je rekao da ste vi sada na odgovor o pitanju Rusiji i prebacivanje toga na temu izbornog zakona samo potvrdili da vi niste uz dužno poštovanje analitičar, nego lobista HDZ-a. I pozivam vas da se učlanite u HDZ, dođete ovdje u emisiju ispred HDZ-a i zastupate te stavove. Dakle, i to je opcija. Treba zastupati stavove političke u koje vjerujete ili za koje vas plaća Republika Hrvatska. To je u redu. Ali nemojte da zabojišćemo javnost. Vrlo je bitno, jer gospodin Sitarski se sa ovim naglaskom iz poslušja vrlo čudno može predstaviti građanima ko stvarno analitičar. Ja mu povjerovam da ne znam možda. Hvala. Kolega, ja predlažem da vi osnujete neku katedru za sitarsko-logiju, ako se toliko zanimate za moj lik, delo i status, pa da onda objavite neki doktorat na tu temu. Ne zanimam, znam ja to podam. Kako god me potpisivali ili ne potpisivali, moji stavovi će biti ovakvi kakvi jesu. Dakle, naravno da jeste relevantno, što kad se priča o Bosni i Hercegovini, uvek je relevantno pitanje njenog ustava i njenog izbornog zakona, jer to su kontroverzna pitanja o kojih ne postoji saglasnost, što ovu zemlju drži u permanentnoj krizi od onog rata, pa evo do sad, kad imamo priliku da vidimo da negdje ima istih i još gorih ratova. Ne drži, nego drže oni koji to ime žele da naprave ovdje apartheid i rješenja koja su iz srednjeg vijeka. Ali postoji dovoljno demokratskih snaga i u Evropi, i u svijetu, a i u Bosni i Hercegovini koji nisu i neće tako nešto dozvoliti. Recimo ovo što vi kažete da su u pitanju Hrvat kao član predsjedništva, Srbin i Bošnjak,
to bi bilo srednjevekovno rešenje jer je fokus na ličnom svojstvu identitetskom samog kandidata. Slažem se. Evropski sud za ljudska prava, Darijane, evo ovdje se možemo složiti. Evropski sud za ljudska prava je kazao da to nije u skladu sa tom konvencijom. I u tom smislu pozivam gospodina Starskog da svoje intelektualne, socijalne, političke i druge kapacitete usmjeri u smjeru rješavanja tih presuda. I to je tema. Je li upravo ovo zadaća političara da nas drže u permanentnom izvanrednom stanju? Naravno da im je to posao. Pa njihov posao da ostaju na vlasti. Kako se ostaje na vlasti? Na vlasti ostaješ samo tako da prikupiš dovoljno glasova. Kako ćeš ih prikupiti? Pa tako što ćeš strašiti ljude. Drugim, drugačijim, vidi onome crven nos. Nas straše, recimo, etnički konflikti. Moji prijatelji iz Amerike kad dođu, provedu sa mnom dan ili dva i gledaju ovako na ulicu ljude i stalno me pitaju kako vi razlikujete jedno od drugog, kad ste svi isti. U antropologiji, u etnologiji, postoje vrlo precizne definicije kako se etnosi razlikuju jedno od drugog. Pošto ste vi stručnjak za ruska pitanja, vi znate da je Putin etnički Rus, a Sergej Šojgu je Tuman. Jeste, isto tako je i Ramzan Kadirov po opredjeljenju musliman i njegov postoji vojnike govori Allahu Ekber, Vladimir Putin. Hoću ovo da kažem. Dakle, nama se predstavljaju pitanja koja ne postoje. Etnički konflikti među jednog etnosu. S jednim etnosom. To je oksimoron, to je drveno željezo. Mi ne možemo se prepoznati ovdje. Ja, recimo, kad odem u Ameriku, onda ja prepoznam, recimo, ko je Messi. Ja mogu prepoznati da ste vi svjetski čovjek. Da imam šešir, skinuo bi sada šešir. Mogu ozbiljno. I vi možete u svijetu prepoznat čovjeka koji je obojen, koji je crn, koji je afro. Dakle, u našoj nutrini je odbojnost da čovjek kad je drugačiji, da se mi ovako malo skupimo i da ga počnemo odbijati. Nije u nutrini, molim vas, mora nas to ispraviti. U mojoj nutrini nije, zamislite, to se odnosi na našu vrstu homo sapiens. To je rasizam. Dobro, ali čujte i ovo. Brojni su primjeri zašto su nama potrebni murali po ratnim zločincima. Murali? Da. Pa to je način kako će dobiti glasove. Sve kampanje vode na tome. Vode... Ne, političar ne skaju murale. Ne, pa nisam, mislim... Ko su njihovi glasači? Svi imaju ocijeke mladih partija, svi imaju ocijeke Hitler, Jugenda i Balile. Sve imaju to. Ja bih volio da političari crtaju te murale. Nažalost, te murale zaista crtaju građani TTRS koji, nažalost, nisu još uvijek prošli katarzu. Ali meni je problem veći zašto to crtaju. Mural je umjetničko djelo. A vi ako mislite na grafite na zidovima, svakako grafitima nije mjesto na zidu. Zid treba da bude čist, uredan. Mural su umjetnička djela kao takvi postoje i treba da postoje. Ali ne znam na što vi konkretno mislite. Pazite, ako je Ratko Mladić na muralu, onda to nije više umjetničko djelo, nego je to djelo o zločincu koji je takav presuđen. Ako imate svoj stav o njemu... To je vaše mišljenje. Ako imate svoj stav o njemu, ja vam preporučujem da zadržite. Nemojte konfrontirati gospodina sa zakonima i krivičnim zakonom mladi, nemojte da ga tjerate u prvom javnom nastupu u Sarajevu, da na takav način komentariše. To je greška koju mi pravimo. Dajte mu šansu da prešuti, to je za početak dobro. Zakon donijet iz ovog razloga. Vraćamo se da smo mi protektorat međunarodne zajednice. I sada imamo jedan zakon koji je donešen takav kakav je donešen. Protiv protektorata. I da koga dovedete... Pa to je dobro. I koga god dovedete u emisiju ili koga dovedete u Sarajevo, postavlja mu se pitanje koji će ga košta političke karijere, će biti zaostati šta je za vas Ratko Mladić, da li se desio genocid u Srebrenici i ostalo što možda prouzrokuje neke zakonske posljedice zbog visokog predstavnika. To je upravo zloupotreba toga što su Bošnjaci miljenici međunarodne zajednice. I to me podsjeća na jednu epsku pjesmu kad Staran Novaka zarobi, on kaže onda će vas biti i mučiti, vaditi vaše oči čarni. Ne odajte vi druga ni jednoga, ne odajte vi jatake naše, kod koji smo vino pili u potaj. Lijepo ste to naučili, ako vam mogu samo da kratko odgovorim. Samo hoću da kažem, nemojte misliti da se neko iz Republike Srpske dođe u Sarajevo plašiti bilo kakve sankcije, da izrazi stav o bilo kom srpskom ako mogu da kažem, ja sam upravo htio da spriječim da ga pitate šta misli o Ratku Mladiću, pošto sve i da misli. Ne, ja sam pitao o muralima. Sve i da misli eventualno nešto, pa evo ono što jeste, on će to teško kao političar kazati. Ako misli nešto drugo, ako kaže javno, onda se može konfrontirati sa zakonom. Hajmo dati šansu. To je situacija u kojoj hoćete nas dovedete zahvaljujući visokom predstavniku. I posle se pitate konfrontacija nacionalne tenzije. Upravo to što ste Hrvatima izabrali Željka Komšića, što među Srbima kažete Željka Komšića i ovako koketirate s odlukom visokog predstavnika. Mi smo u poziciji ja sam ga zaštitio krivičnog zakonodavstva. Znate zašto? Mogu li Darijane da završim, molim?
Dakle, ja sam ga želio zaštititi konfrontacije, evo uspio sam. Ali ovo jesu upravo nacionalne tenzije, vidite kako. Zato što i kad se prešuti da je to početak katarze. A gospodin je kazao da je visoki predstavnik kriv za to. Ovo nije objašnjenje nacionalnih tenzija. Ovo je prežvakavanje stalnih narativa i skripte koji iz partija kad se dolazi na javne emisije, onda se priča o tome. Tom logikom je gospodin visoki predstavnik Valentin Incko i svaka mu čast na tome, na ovom zakonu, kriv što je Ratko Mladić počinio genocid ratne zločine. To je ta logika. Gdje je žrtva kriva. Da je žrtva kriva. I pazite, taj zakon ne tretira samo ratne zločince iz reda srpskog naroda, nego generalno sve ratne zločine. Tako da je univerzalan. Aksiologija. Vi ste postavili temeljno sad pitanje, citirajući Starina Novaka. To je pitanje zašto smo mi ovako kakvi jesu. Romantizirana istorija 50. i 70. godina 19. vijeka koja oblikuje ideološku istoriju, koja se uvlači u puč 903. kad Rusija ide i izlazi na Egejsko more, gdje Srbija koja je dotad bila friend i divan drug Austro-Ugarske, koji Bosna i Hercegovina u noći kad ubiše kralja Aleksandra i kraljicu Drag, prelazi Crnorukci, prelaze i odjednom Austrija više ne valja, živjela Rusija. Dobro, ali je u prijedoru zabranjena mirna šetnja. Panslavizam. Dana bijelih traka. Ne, izvinite, ja sam srbofil. Ja nisam rusofil. Ja sam srbofil. Samo sam htio da prema Rusiji budemo realni. Ništa više. Evo to što vi kazali. Dobro pitanje se potegnuli. Zabrana šetnje u prijedoru. Dakle, u prijedoru... To je vrednostni. U prijedoru se desilo nešto što nije desilo u Drugog svjetskog rata na način da su svi građani nesrpske nacionalnosti označeni bijelim trakama, a kasnije 1000 njih pobijeno, 10.000 njih raseljeno, 1000 njih silovano i ono ostatak je po logorima najgore vrste mučen, sistematski i sistemski. I pazite, u sred Evrope, u 21. stoljeću, neko brani sjećanje na godišnjicu na taj dan. To je samo dokaz da ne mogu da prihvate vrijednostne solucije zapadne Evrope. Nemojte se uznemiravati. Da završim samo pa ću dati. Moram se uznemiravati, pa živi ljudi to rade. Ako mogu da završim. U zvaničnoj presudi Međunarodnog suda pravde, ne Haškog tribunala, nego suda UN-a, je policija entiteta RS, zapravo policija Srpske republike, koju je naslijedio entitet RS, formalno pravno, oni su pravni sljednici te parapolicije, sada policije prave, ustavne, presuđeni da su činili genocid ratne zločine. I kako mislite da ako je takva, i to je dobra tema, i mislim da to treba biti nova tema, u ovom kontekstu, u ovom vremenu, reforma policije je neophodna. Reforma policije je neophodna. Jer ne može policija koja je presuđena za genocid i ratne zločine, Darijane, ne može žrtvama. Ovo je nametan narativa genocida i sad mi treba da damo i da prenesemo ovlaštenje. Evo, izvinite, upravo ste sklopili cijelu slagalicu koju sklapate od početka. Znači, sada je potrebno da se policija Republike Srpske ukine i da se to prenese na nivou Bosne i Hercegovine. I ono što ste s početka rekli, za taj poduhvat je potrebno da politički establishment u Republici Srpskoj doživi političku katarzu i vi tražite političke snage koji tu katarzu da doživi. Nisam advokat gospodina Dodika, ne branim ga, ali Dodik je odigrao veliku ulogu što se tiče zaštite policije Republike Srpske. Dodik je glasao za to. I nije bitan Dodik. Vidite, vi ne shvatate ovdje u Sarajevu. Vi ne shvatate ovdje u Sarajevu. Nije Dodik. Nije Dodik srpska nacionalna politika. Niti bilo ko drugi. Srpska nacionalna politika je srpski narod koji će uvijek biti u zaštiti policije Republike Srpske koja je spasila, sačuvala srpsku nejač, srpske civile i izborila se za Republiku Srpsku i srpske granice. Jeste srpsku nejač, među kojima sam i ja bio i ja razumijem vašu istoriju, a razumite i vi moju. Republika Srpska mnogo duguje policiji Republike Srpske, vojsci Republike Srpske i nemojte ići u te krajnosti. Imate sada visokog predstavnika naše strane, a to neće trebati. Ovo je moj lični stav. I to ću u narednom periodu zastupati. A to je epski stav, ovo je epika. Konačnu odluku sam donio nakon ovog 31. Molim da završim. Nakon ovog maja sam donio odluku da će u vrhuncu moje političke borbe biti reforma policije na način da policija koja je presuđena za genocid više nikada žrtvama genocida može zabraniti obilježavanje. To u 21. stoljeću u Evropi ne smije da postoji. I bez obzira šta mladi gospodin govorio, kako on to doživljavao, koliko emotivno shvatao, ja ga mogu razumjeti, to je njegovo pravo, ali to će se morati desiti. Na osnovu čega vi mislite da ukinete Republiku Srpsku? Je li to dejtonska kategorija, ali na osnovu čega? Samo na osnovu toga što ste poltroni međunarodne zajednice, visokog predstavnika, a ta politika SDA će koštati bošnjački narod
Bosni i Hercegovini upravo ta politika miljenici ili poltroni. Vidimo ovdje podgrijanu situaciju. Nedavno na Kupresu tuča navijača, borca i željezničara. Kakvo smo mi to društvo? Društvo koje je toliko podgrejano da je dovoljno da padne jedna iskra da zapali, ajde da kažemo, osušeno seno. Ja ću opet kao Švaba tralala da ponavljam da je uzrok tome nerešeno ustavno pitanje i nepostojanje konsenzusa o ustavu. Sad sam došao na svoju omiljenu temu pa će opet biti verovatno lobista HDZ-a, ali neko oprosti gospodin Zahiragić, ali to nepostojanje konsenzusa se vidi upravo u tome što on pominje Hrvata, Srbina i Bošnjaka kao članove predsjedništva, iako je merodavna verzija ustava Dejtonskog, aneksa 5 Dejtonskog sporazuma, je ona na engleskom jeziku. Kad se kaže da se iz federacije biraju two members, one Croat, one Bosnijak, a iz Republike Srpske one Srb, to su pridevi, to su srpski, hrvatski i bošnjački član, a ne Srbin, Hrvat i Bošnjak, jer ako bi bili, samo da završim, ako bi bili čovjek u Americi živi, molim vas, recite. To bi bio feudalizam. Nemojte taj narativ javno prosvati zato što to nije adjektiv, to je imenica. To je imenica, gospodine Starci. Nije adjektiv. Dobro, Serb member nije srpski član, dobro, ako tako znate engleski, svaka vam čast. Bosnjak, Croat and Serb je imenica koja se odnosi na jednog člana nekog tog naroda. Imenica, označava ga imenica. Gospodine Starski, meni je žao što su nakon toliko argumenta na kraju spali na loše prevođenje engleskog jezika. Ovim tempom izgubili ste svaku marku koju vlada Republike Hrvatske plaća. Loše neko dobro. Vjerujte mi, to su bačene pare. Apel je na vladu Republike Hrvatske da ne troši novac poreskih obveznika. Loši su vam argumenti. To znači da je onda samo lično svojstvo kandidata, ono što ga određuje, što mu daje pravo na mandat, kao što i Željko Komšić stalno ističe svoju porodičnu prošlost, kako su njegovi roditelji bili posvećeni katolici i slično, što je iz političkog ugla potpuno irelevantno. A s druge strane imamo koncept predstavničke demokratije, pošto postoje svi drugi aspekti ustava govore u prilog ovog što ja zastupam. Dakle, imamo 3 konstitutivna naroda po imence pobroja na svojim imenima u preambuli ustava. Imamo i na državnom i na entitetskim nivoima po 3 kluba konstitutivnih naroda plus ostali. Imamo 3 člana predsjedništva. Dakle, više nego očigledno da u pitanju jesu pridevi, da to jesu i srpski član predsjedništva i srpski klub u Domu naroda, isto tako i hrvatski i bošnjački. Tako da mislim da taj pokušaj vezivanja prava na obavljanje neke funkcije i izbora na neku funkciju uz lično svojstvo kandidata, to je upravo ono što ste vi osudili, a to je povratak u srednji vek, u feudalizam. Gospodine Pašiću, kako smo mi to definitivno društvo? Mi nismo društvo. Društvo trebamo da postanemo. Kako ozdraviti? Evo vidimo ovdje razne interpretacije, razne istine, društvo smo bili prije rata. Razne interpretacije povijesti. Rat i zbivanja u ratu su reducirali naše društvo na 3 ekskluzivističke zajednice koje ne mogu da nađu puno zajedničkih stvari jer su im narativi. Dakle, borba za priču je različita. Različita je borba oko domovine, načina kako da se sačuva. Sve je različito. Onoga trenutka kad izbacimo motor koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, kad izbacimo novi motor Ferrari, onda nam neće nam trebati novi zakon, novi izborni zakon, nego ću i ja onda dobiti priliku da za mene neko glasa za člana predsjednika. Dakle, nama treba taj motor koji se zove nova konstitucija. Da objasnim ljudima šta je konstituenta na svijetu. Ne postoji kolektivni konstituent. Konstituent sam ja, gospodin Zaharović, gospodin vi i vi koji glasate. Vi kao moj predstavnik, ja sam vaša konstituenta. Ne može ona tamo 4 koja sjede, koju ću ja nazvati haustor. Oni ne mogu biti kolektivna konstituenta. Trojica. I da traže posebna kolektivna haustorska prava. To je konstitucija. To je zakon. Nigde na svijetu, u svakoj demokratskoj državi postoji samo jedan jedini zakon. Jedan čovjek, jedan glas. Nema drugog zakona. Sve to ispod toga nije demokratija. Ima, do duše, jedan poremećaj, to zovu se Sjedinjene Američke Države, oni imaju taj elektorski sistem. Elektorski sistem, on je urađen zbog neki historijski razlog da bi ljudi koji su izgubili rat, da se ne bi osjećali bla, bla, bla i tako dalje, da mogu učestvovati u vlasti.
Da budem jednostavan fudbalskim žargonom. Nemoguće ideje građanske Bosne i Hercegovine koja nikad neće da se desi. Završavam. Koja se ne može ovdje desiti. I nije jedini primjer, ima primjera i u drugim državama. Završavam, dozvoli da završim. Žargonom fudbalskim da kažem. Zamislite da sada počne utakmica i sada ovi ljudi koji imaju posebna povlaštenja tog prikaze, tog legitimnog predstavnika, to je prikaza. Onaj teoretski oborena. Kako može da Hrvat koji se obrne zastavom vrijedi duplo više od onog koji se ne ogrne zastavom? To je ludost, to ne postoji. To ne znači ništa u politici. Znači unutar etnosa, unutar nekih ekvilibrirani stanja koji hoće da se postigne, unutar narativa koji kažu ja i samo ja. Dakle, evo sudija, počinje fudbalska utakmica. Ja, kao taj legitimni predstavnik, iz tog nesretnog, tog legitimnog predstavlja, ja uvijek, vi morate pustiti 5-0. 5-0. Ja uvijek moram, vi uvijek morate mene dostizati 5-0. Kako manjine? To je upravo napravljeno zbog manjina. Da bi, mislim, čovjek je ušao sad mene manjine ne interesuje, je jedan glas, jedan čovjek. Pa jeste, ali za manjine, na primjer, to ne važi. To je upravo omogućeno da manjine sa manje glasova mogu da izaberu u mnogim demokratijama. Pa mene to ne zanima. Nisu druga tema, ali govorim da ima primjera da je ušao jednu široku materiju. To je sadašnji sistem koji nas je doveo gdje jesmo, ja hoću da ga mijenjam. I mi sad vidimo, sad smo na tragu nečega što vidimo da ljudi... Hoćete da ga mijenjate kako i na koji način? Prvo moramo da vidimo, da odgovore ljudi iz Republike Srpske i Srbije, da kažu uvjerljivo zašto ne mogu priznati genocid. Kakav oni imaju vrijednostni sistem da se njih ne tiče kad neko je ubijen, zaklan, silovan. Ne tiče se. To je ono u što se u psihologiji zove denying, poricanje. Stalno poricanje. Trauma se sastoji iz dva dijela. Iz intruzije i poricanja. Intruzija su sile koje ti ovdje dolaze, slike koje ti vidi i onda ti sile stalno te to poričeš. Srbija je u poricanju od toliko i toliko. Ja razumijem. Čitavu vladu su izgradili na to. Dobro. Pa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koga ja sad nisam pomenuo, sad ću da pomenem, koji smatram da je jedina relevantna ličnost na Balkanu, da govori o politici koji je lider kakvog dugo nismo imali na Balkanu, a posebno imala Srbija, i koji je došao, imao ovdje dao, vakcinisao je sve ljude iz Bosne i Hercegovine i pomogao je mnogo. Između ostalog je došao i Srebrenicu da se pokloni žrtvama i bio je kamenovan. I to dosta govori o načinu na koji se Srbija odnosila, da je jedan predsjednik tog kalibra, možda i najbolji kog je Srbija imala, došao da se pokloni žrtvama i da je bio kamenovan. Hvala lijepa. Moramo završavati. Gotova emisija. Postoje dokazi i procesi u toku Srbiji da je to kamenovanje bilo zapravo false flag operacija srpske, srbijanske zapravo obavještajne službe. Hvala lijepa. Hvala lijepa, poštovani gledatelji. Hvala i vama lijepa za pozornost i doviđenja.